Ora soifua o se mai whaafonga I talafonga le video Samoa. O whaaleo le fia o le whairautusa le puipuinga Amerika o Pete Hexeth I e te e le taua I Iran ina ua whaia sa whairua inga tau le kongresi le so. Whai mai le CNN na sauno ai Hexeth ma upuia le au whaitu la fono po lawmakers e te e le taua. Wa ia tā ua o I la tau lava o ni fili. O le urua I whairua inga le ua whaia ai sana whaamtaranga talua na amantare taua, ma ua whaia tonu I se taimi o sa iri ai le wharepae se vai ngā tupe pe a ma le tasi tesi ma le 5 tiriona mo le tala whaatau le tupe mo le vaenga o le puipuinga. Sa ripoti atua na nafi I talafou le whaatara noina e Trump malana au o le mata upo e whaatatau le poloka I le Strait of Hormuz moni nai masina pe a whaia mana umia. Whairoa I le CNN e ono maua e Pakistani le whai ungar vaso nei, se isi whetuna ingo fuafuanga mai a Iran, ina ua mai a whautua ina Trump Iran, wa te tau o nā ata mamai wa veloa. O li puti e fo isa whaatara noa e Trump ma Putin le marienga, o le tau fia o whetawinga o lo iei nei ma Iran, I se tara noa ngai le telefoni. I le panona whai mai Israel o lo sori lava e le Hezbollah a ieinga o le tau fia o whetawinga ma ua whaawa wai pea o nau lātou tu e tali atu iai I au spa inga. I lona tona e to ruani li Israel na uspa ia I le au te I se whai tu I mātua o lona tona I le vai o sanei ma ua whaamatala leo leo mai rea whai tu o se whaalavelave tau whaatupu whaalavelave a terrorist incident wa tiri rui tau ina I le community o tangata Utaia I le tu o le tunu. Whai mai le CNN e fast food 5 tausanga o le ri ina tau mawhai e tatui se leo leo se turou ma sapu e ina ona o le masarumia I le tau mawhai e fasioti se tangata. Pai mai leo le na puina o seri Britania na soifuana I Somalia ma ro tau fia nei leo. O li Iutai e to rua na afia e fitu surono ma le tolu sulfata usanga le mātutua o whaasono manui e le wharamai. O lo iei video le temitonu na uspa iai na ua a wata ua fo I o le ua puina leo e iei o na taraanga o a mio sa wa ma afianga I le ngase o le mafofau. O lo whaawau le so le suenga. I Australia le wata ue ripoti le so o si tia maurunga I le au whaio I la tau e whaonga ina le whala au whasaino le aisa ma ua whaero I wha maumaunga ua lisi whatasiai Australia ma isi atunu e tolu swurwhai au pito maurunga ai le whaonga ina o le aisa po le methamphetamine whai mai o lo turanga lua I Australia I le risi. Whaeroi le ripoti e fōringa o whaalua ina le numero I la tau e whaonga ina whala au whasaina I Australia whatusa I le se furu tausanga taruai. Whai mai le whatustusanga I le teminei ma le iwa I le se furu tausanga taruai ua mai tawina I se esenga tele. Whai mai e ui ua mai tawina le whaopopo le tau e whaatau ei nei whala au whasaina pei tai ele o yeini whaailo o le whaetitia o lona whaonga ina. O lo maurunga le whaonga ina I nuu maotua whatusa I a aipo cities ma Australia I se sifolo au pito maurunga ina au whaio tangata whaonga ina le whala au whasaina le aisa. Ma le Pasifika I Papua New Guinea, ua taunu nei I saina le pandemia o Papua o James Marape, ma le whaamoemoe e una ia whawhatawa inga maso o tangata tau pisinisi ma le tūmalo o Guangdong. Wha mai Marape le Radio New Zealand o le tūmalo le saute o saina o lo taula I ei tau mwhainga Papua, a sa iri se whalau te leina o ana maketi. O le tūmalo le pe a mariselau 2 miliona tangata o au mawai, ma e tele whalenga o si o lo iai. O saina o lo tūmau peona a vea ma paanga o pito malosi a Papua New Guinea I le tūtau whatawa inga, ma o whaamaoni e tūstusinga mai le ofisa o saina I Papua, le lei tele o so o tanga o atunu e lua I le tūtau whatawa inga. O le aso la tae au e toi tariwa nei Marape I Papua New Guinea. Tara muri mai New Caledonia wa nofo sauni nei le atunu o mo whainga palota I tūmalo. Pai roi ripoti te tau lava na whātau nuu I le palota o le io I le aso ruspul maru le masino uni. O le a wha mautua I rosu I tūmalo e tōru le atunu e meise o sui o le pāremene ato ai ma le rātou presidene. Le ruafa se furuiwa na ngata I le whainga o palota nei, ma sa te tau na whaia le ruafa rua whapeitai e le io o ma ua whaatolu na tōlo pō. E uira ere I mautu tonu le aso le palota, e to tele manatu e ulawa ina whaatanu I le aso ruasul walu uni, ma lo whaatataria e le to tele whaatanunga o le palota mai le kapeneta wharani, e te tau na amata whaanga solo le whai unga le masina fōngu me.
Le so iwo uni wo feta wa ina e whaamutai, le whauruino suafa o sui whaatutu, ia maamatai roa ma campaign i le aso se fururimo uni a o lumana ia i le whainga parota a New Caledonia. Tara ia le video Samoa i le nei aso, ia manuia ngā ruenga o whenga ia. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. I feel I was so sad. Omega Ka. Yeah, I'm knowing more. Omega Ka. Sagaleta umofie. Omega Ka. Feeling my loyale. Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa i whale mai e lua i Nandi Masuva i le atunu o fiti asiasiane i le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Nālova Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila ua ule kio. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O alofa i la Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oe a imita Samoa o le penina oe o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O alofa i lau Samoa Matalasi Tangi mai se matangi
le pongisa Whaape o na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo I e le muta O fitilo na muenga Wa tofai Maloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Ia, talofa lava le pa ia bawalunga o le whaafonga tapu ai. Ia, mai se fo i o le sila bai moa, mau tifinga, mau e vai vanga I lunga. O le apio fōlinga, ia whapia fo I o le tātou Facebook, ia ma le YouTube channel. Ia, mai se o le nganga whaafitai I le nei fo I aua uli, o le aso tofi, o le whaatawhiti, o ngā luenga uma. Ia, a wā fo I ia tiute ma Faiva alo Filima sa whea ngai ma le atunu, ma ngā pāti ai, I le amatanga o le nei vai aso, ina ua ngā ngā e fo I le la I le tai au, ala usu ma la seu Samoa. Ia, o le alava le tofi, ia ua wala auida I tātou. Tātou te whaia ma le mā ele ngā, ma le wha maoni. Ia, ma ia whaia ma le amio tonu, ma le wha tuatua I le atua, e fesoso ani mai I tātou. O tātou o tangata whata wā. Ia, malele tau amio tonu ina. I le lalo langi nei. A malo le soifua manuia, alo fo I le langi matafi. Ma alo folau, alo le pale. Ia, o upu masani le nao le atunu. O sabo o le ula. O sabo o le pale o le titi. Io e titi e ua titi. Le ulae ua ula. Le pale ua pale. Whawhitai le tua I loa lofa ma lo wanga le lei. Tau buli buli pea I lau whanau I aso uma. E ui nā mio pā a ala wani I lea. Ma le au tama I ta I lea. Ma outou uma na. Ia ma tātou uma a fia I fo I mataita. E le whapea. Kara au whai aku o kou e le anga o a ue le lei le hai. Tusa uma e le wātua ni le lei e tu ni māsei. Tātou share uma I māsei. Share uma fo I mea le lei. Tufa. Ia, tala tātou te tali e ai fōi, le amatali o le tātou por kalame o le Gagaifo Faiva. Ia, ma tauta ia e le atunu u, e tu sai ma tiute mga luenga sa whenga iai I le nei fōi aso. Le ia tau sa vea, le ulua I ali I se Yuli, pestata ma le langi tu manuvau, Al Harrington Lavea. Tātou ma futa fōi le nei astofi le whaatawhiti, o ngā luenga sa autou whenga iai mga patia. Ia, o le whawhitai le nā I le tua. E le ngata I le nā. O le whawenga e whaia I le tua. I aso uma o le soifua nei. O le a whamoe I a te oe le pō. Ai wha afu I a te oe I le ia afu o lona alofa. O na sengia leo o le mauli. Ma e moe pe o le tangata o le ise ma fau le ise anganga. A le ale be whaia e le tua I le tai au. O le wawenga batautia. Nā te fangu I a te oe ma toi tu watu I a te oe. Le awa noa. E te toi ala whai mai ai. Wa e wawa ai atu I whafo I le matautia. O le matango fie o ngā luenga o au o le tātou li whaola. Le susuru o le la, le tō le timu. Le angi o le matangi ma le savili. Le tausangi mai o manu lele lunga fo ngala au. Ai a le vivini o moa.
Ia le na. Va ia tu I fafo. O feo I mai tangata. Na o tangata ola mea ia. O la fu I feo ia tangata ola. La fu I feo ia tu I maanganga o tangata leanga. Wale mo moe le lei. E se le tu nga mau. Ma le pūna ta oto ai le itu. E le mawhai ara o nga moe le lei le anganga o si ngāri. Ngā o le ka amara ka whawavale Ia le na whaftai le tua. Si le whau o malolo o tunu. O tu masala lau I tawhai fio le lalolagi. E le ngata I Samoa lava ia. O lo no pia I ai le to tele o le tunu. Mai o nga maunga tele se io o I maunga iti. Mai o na ao se io o io na iu. O le au whainga aluenga tutofi o le tua. Te tai wha le anganga o le tala le lei. Te tai fo I o le tunu. E tu sai ma whainga malo. Ia aia. Le nopia I ai o Samoa poto. I tafa fo I fio le lalolagi o lo whaafonga mai ai. O mori atu le whaatalofa mau whaolofa. O whaafeiloa I a te oe po lea le aso o lea le taimi. O whea le I tūlagi o lo e whaafonga mai ai. O le whaatalofa le nā. O mo onga le lei mo mori atu. O taimi o manuia o taimi o wha le tonu. O tali tonu foi. E whetalo loa I le atunu ona o aso o wha noanga. O pe au wha mawai. I a wha pe na foi toi saudinga. Ona o lo sui o le fono ma le tuua o le malo. E nisi sa pele I loto banganga ma au mamae. I te tono ainga, te tono e kalesia o whaalapu putonga o nuu mafio anga mai tu malo. Ia, mamori atu, alofa anga, mamori atu fo I wha mai senga. Ai mai se fo I o mo onga le lei ma le wha mafa de whana. Wana o le nganga o le tua. Na te avatu le file mu. I loto ma nganga ua mafatia. I le loi manta balingi, ma le loi fofonga pa u. Ona o le wala au o le atua, e le ai se tasi e whailoto. E le ai fo se tasi e tū ma te te I le fina ngalo le atua. E wha I le moto, toni le pula, a e wha ta whea pulu I le vai. Ia, ono sai, ma wha tua I le atua. Ia, ona o le wala au o le atua. Wana o ia na te wha atino ina. O ona Faiva pa ia. Pata lofa I le tafa tonu o le vadu lofo Samoa. Iona tūlanga whaalupe. A wāpa ia ma mamalu wha le malo. A pa ia fo I ma mamalu wha le anga nu o lo o li poi ai le pa ia I taba ma ainga. O ainga fo I mataba. Le usonga I atu mua mapule o I tu au ma la taua. O ainga I le tai ma le va o fonti. A le tapua inga tu mua le motu I atu I la mamanua. Sua ma vai whanua fo mai tūlangi sa ole masale au bua ma le launiu na sai lua. O tama le manu o tele ma to o le whale ula. Le la au na mutas. Ia wha pia fo I le nofo ama upu. Ia ma le whale se fulu o le motu. Le whale tau waitu ma le whale tau tangata. O o le whale uloa. Ma o le tui manua. Alo le soifu manuia. Alo fo I le langi matafi, malo le ngā rurue, malo le ono sai, ma le lava papale, I au tau Faiva alo filima. Ia, le o tātou, tau nuu mai I le whaatawhiti o le nei vai aso, ka mumoe sa manuia le tai au ina ua e ala whai. Ma malei fua mai Samoa I whanunga le nei, tiu te mga luenga, o le whanau ia o onga, ia, ai mai se fo I o le tāpua inga mamalu, ata mamati nā mātutua. Le lātou tālo sanga I whaipea I aso uma. Wha no manu ai. Taipea o mea e whai e le au whai ngā luanga tutofi e le atua. Au nisi te me whai le la vāwha I whiau. E whai le la vā o moe. A o ta mamati nā mātutua. E o moronga whai le la kakalo ma le la pese fo le kai au ke au a misa, wha misa. E au mawhai le ti o le tai au ma le malu o le tai au. Ka le sfuru por sfuru kasi ake o koe misa. Kusai umai fo le asu. Wharimanga kalo ai whaongo nga misa. Tala sa o wala sa. Na uola I fofo ia ula tau ia. I lima o utamama tina mātutua.
Sa ta va ia ma mai tau ai ma ata fo ina o tup wa e malama i winga ma mionga fo i. O tu hanga ia na i o tātou ta mamatina ma tu au le nganga whawhatai. Ia i lātou. Sa lātou tā pena ai i tātou. Mai o lātou tai au ana nafi, tā pena ai le tai au le so. A le ala le tiuteo i tātou. Tā pena le so mō ata heau. O e na lātou pusa ina le suavai. Ta pena le suavai. Lea ua fu e tātou le tai au le nei, ma tau ma mafa, ma ai. Lea la le tātou tiu te whai, toi whaapulou le suavai. Mō ai, mō tū pulanga, whai mai, mō nei, mā rua, mā tai au. O lātou le nā, e fu e ina le suavai, ma tau ma mafa ai, ma whaafetai ai. Ngā ruenga i tātou, ma ngā ruenga mātua. Ua whai i langi le tūli ngā sia. Papa, whapuipo alo whapena lau tā pedanga balo mawhauwha. Ua mawai atu i nai aso talo na tu uale malo ia mousu i le fono le mātou tina. Wala au fo i ai le tua ma whamanawa na ngā ruenga. Ile nei lalo langi. Ai le uba i le nganga whaaftai. Ona o le lata penanga, le ta mamal tina. Le ua ai le nei taimi. Ioe. Ma whapena ai, ona ta pena i tātou. E tausi o tātou ai. This is our time. O le tātou taimi le nei e tūla i mai ai. Whai mea sa lātou whaia. Whaawau ngā ruenga le lei sa whatino. Osi o tātou ai ngai peo na whaia. I le tele o tau sanga ua mawai. Melena, e le mawhai, o na whaangaroina o tātou mātua, e ma tātou whapea, whaftai le tua, o lau mea lofa, o ni mātua le lei sa fua i mai, na tātou tupunga mai ai o lātou surunga titi. An mea whai ma whai le vai, tiki a mālosi le lei. Whai mai inu sau vai o leola. A waka whiwhi o lau tala i atu. Ana le whai mai inu le vai o leola. A pengi o le vanka kiki o le mālosi i o le. Le vevela o Samoa ai sauloa ai tei o le malulu. I o le mea le nā. I o le mea taua. O le maua o le leo. Si tau wheo lolo i fo le leo. E ma whai ai o na whaatino le tātou Pol Kalambe. Ma mori atu i maota malawa. Ia se sa vali e tā ua o mea lo tutupu le tātou o tunu, maisi e tunu o lalulangi. O upu whai o malo. Ai mai se foi. Tātou te fia pai i upu whai o le nei e tunu malana tāpenanga o New Zealand Aotearoa. Ai sea, leanga o lea tunu o avea mo tātou a inga luna lua toi ono vai aso. A ono masina. O na tātou tu vai lea i lea sofitu o Novema. O le palo ta tele lea alo tātou atu nuu. O New Zealand, Aotearoa. I le nei atu nuu tātou na whaiua vea mau tātou a inga lona lua. Tā uala le papai ai se teimi. Tātou o e tilo tilo. A wā, o le tāwhatolu lea na whai ai nei, le whai ngā malo lea le o tau ave le teimi le nei. Christopher Luxon o le teitai o le National, ia mau ia fo le dao le pāre bia. O le tāwhatolu leo le whainga malo po o le National-led Coalition Government. Ia, whapena ma le New Zealand First. O lo tula i mai ai le matai Samoa, le fionga ia vauwasa maneia. Sir Winston Peters. Ia, whapena fo i maleli o David Seymour o le Act. Lea lai o na tāwhatolu le whainga malo leo o lo teita ia nei. O le malo so fatas. Ia, o la tātou silingia. What was the performance like in the political spectrum of the national-led government in the last 3.5 years? Le ase tūlanga sa iai le teita inga le lei. Pele anga foi. O ani tūla whono na whaia e manui ai tangata i le tolu ma le awha tausanga wa tōna i atu o le whainga malo so whatasi lea. O ani mea na le lei, o ani mea na whale tonu. A o le ase tūlanga o loo iai tāpenanga, ale pāti whai o tangata
whai ngā luenga ma tangata ngā lulue. E pei o le Labour Political Party. Sa masani o na to tele Samoa ma le Pasifika ma tangata ngā lulue. Ma le au whai whātoanga, ma le au whai Faiva, le au ngaosi o loa. Sa la lango iai i le telo tau sanga o mawai a leo o sawa i lava. O whaisi umi, e le i toi tūlai mai i le foe. Ta ia ma wha foe, le manuia, ma wha soa, le ta mau a inga o le atunu ule nei. A le ase tilo, e le te Maori Party, le Party a Maori, le ale so tanga, o ani mea le o lātou whaia, e au ngā ai mo tangata whenua, e a ai whape i fo i se tautua, a le Party o le lanu mea mata, the Green Party, e se le tā ua fo i o le nā Party, mantua fo i le tā ua le Party le nā. Ana le ai sui fai pule o le Party le nā. E le ai Samoa. E le manu lea uaulu. Le wha manuianga o le toi wha fo i mai o le tātou si tseni New Zealand o Samoa na ave e sea. Ia se tema o le tausanga ea whiw se lau valus fulma le lua. Ia mana tu o le mea le nā. Ia. Male fai pule. Mai i le atukuki. Le afionga ya Honorable Tuyono. Le ana se ia mai le pili. O le lima o le atua. The hand of God. I le faitau se lau ma se lau o pili fo i lea sai tutonu o le tingi apalea. E au fio ai ma le pili le nā. O le Samoa New Zealand Citizenship Act 1982. Ai alu atu ale lima o le tamaloa. Tango i ai. Se i mai. Lea ua tātou manui ai nei. Tele se talanoanga e winga le mata upule nā. I se teimi o mua. Ai, i tāpenanga lao whainga palota la iti. I le whaalongolongo atu a wā oana nafi. Mane, leana te tala ai le pre-polling a Samoa. Mo le whainga palota la ititi le by-election a vai maunga tolu. Alo whaafonga mai. I la tau o sui o le FAST, o sui o le HRPP, ia matuto o tasi, taito o tasi e to lua. Ia la ise teimi hanga i fo i ai. Ina ia wha manatu pēr, ma wha manatu pēr. E moni e ai le tala le e sa ua i le tele o le wa. O teimi wha pēr. E le wha pēr e te alu le palota. Le te tauda e alu i oi le tū lea o lo tū malo o lo o tofi mai ai ma whasa fua le ta mau a inga ma le manai. A leo te vai atu i atu. I lo o tali tunu e tā ua lau nofo i le lau. E whai ai tonu o le malo. Ia. E tā ua lau nofo i le lau. E whai ai tonu ale malo, le kapeneta, le pule whaatonu. A wafoi la, a whai o routali tonunga le nā. E le whaapito, ia whainga whai a Samoa. Ia nau whai atu lai toi sila, toi whaalongolongo le lei mai i le talanoa atu le atau sa vea. Whaafewhea, ona e alupe la lango sei tū, ele o tū malo. A wafoi. O le mea e whai eile tonu o tutonu o le kapeneta, ma le whainga malo o lo tū. O ina e saufia ai le leo, e whai eile tonu, le tufanga, le whai numera, ma le wha safua ina o le tamau a ingo le atunu. La ngai whai eile tala le nā. Le whai e lau timuia. O le wopele i a tau, o le usofo i a tau. A le la se yo fasa o atua ma fau mea na ma motu ngā awhana. Yo. E te alu i le mea e whai e le tonu. You sit with the cabinet and also on the table that makes decisions for the country. Policies, legislation. Yo, e mo i tātou te o uma le parliament e whai bai ai le tula whanu. O le pule e whatonu, the cabinet and the executive branch of government,
and parliament and the judiciary. Nā o i le bea e te alu e te sauwha i e la ngona ai lo leo. O le mea le whai o. Nā leo ai whalongolongo. Po le ale bea watu i le kabineta. Ale a le tu la fono la tātou taladoina ma pāsi e le so wa o le tō tele o tau e o i le tuangai. Nā o nou tau o e te e mai. Te e mai i tonu o le malo. Whaafonga ma whaalongo lei. E whaamalino ma whaamalmalama ia si vai liu lea. E le whitaui, e le sao. Ia la leonga. E te alua i se tūna o lo latu. Te nofo mai whaalongolongo. Po le ale mea leo le ata watu le malo. E fia le mea e te mau, tau te mau. A tō telefoi. Ia sui o le malo ma mau o le lua vai tolu. Na o nou tau nofo a. Ma whaalongolongo. Mo ini tau mata. Matali mai ioe. Ua pāsi o le tūlafo. Tala tā ua le nā. Ena ia. Whaafonga mai i ai Samoa. Ma oe la lea e te whaalongo mai o le a. E alu e whailau pālota. O aila. Na. Tai seu o ali. Fiti ai masu ta Filipepe. Mai mangiangi. Ole tu malo vai maunga le tolu. Forget about the others. Uto i mafu fau ye wale ue whalongo mai nei. E rea ngā, e malo tuto tasi. Se vanga na ua whaise tau whea ngai ngā. Ma le pati o lo tu malo. E te lalango mai e whaamari i nai le mea tau. Ole supply and demand. Ole alal demand. Ole demand, ole whausia ina o se tula whono ma se whainga whaavai ina ia pasia. Amana o miai la oe malau pālota. E ta tau o na mai lau pālota i. Mai tasi na mea o te fia tala noa i le aso le nei. I le tele o le ngau sā o te tau o o i aile he. Whātō whala inga le palemene. Awana o le palemene is supreme. Whai ni te ungo le tula whono pe a o ina ua maua le lua vai tolu. Ina ia. Aua nei toi apa mai le whaapasinonga e toi whaia se whai unga. Wa umona pasia le palemene. Na ona whaamatala ma whaawinga. Ma atina e le tula whono. Ma apalai le tula whono. E le whaapasinonga. Ai le toi aia ina wa umona pasia mai le palemene. With the rightful intention of that piece of legislation. And there is nowhere else or any other body of the three branches of government that will deal with the legislation is the law-making body of parliament. Nara umawhano whai atu le fionga ile palemia. Awa tasi lea mea matau tieteli. E ese le tula whono na whai o mea le palemene. Ese le whaawinga ina le whaamsino. A o le whaaloalo fo i la o le palemene i le i tūtino whaatau angai. E alai ono sai ma whaapalepale ina ia awana i saulia le tula whono o le contempt of court. A o le me tau le whai to e ola i lea. To e ilo le tula whono, reform le tula whono. Provide some provisions tula whono whaatonu tonu. E whai mata i ala i le tula whono au tū. Ea! E whakua keke mai makapore awha mai. Ea! E whau lau whaalongo le mele whaatue nei. And that is the only possible way. E le toi whea i ai mana tua fo i ai i a poloka nai le vā. O le tawhatonu lea oi tū tau whaawhea ngai. Po oi tū tau a ngai o le malo. E ta o separation of powers. O le tū o se ina o malo si anga. O le tawhatonu le nei. Parliament is supreme. E maa walunga ma whae ai se alanga o la tau le pasi le tulafono. Whau le tulafono, pasi le tulafono. Ati na e le tulafono. Develop the law. Ia na mai fwila i le i le vaenga lea.
o le judiciary, ia po le vaenga o whaamsinonga. O le rātou tiute man matawha ioi. Wha matala le tulafono. Wha winga le tulafono. E ati na e foi le tulafono, a palai loa ma le tulafono. Wha ngā le tulafono. Pule whatonu, lo ta oto e foi nā lisi poloko le separation of powers e le mwhai ai na whiai ai. Ai mwhai o ngā lulu e whatasi. A wale mele na i nei lau wawai. Tusala au le executive branch o i lātou nei. O le pule whatonu lātou te wha malo sia lo le tulafono leo wa umana plai. Enforce the law. Mai a mauti noa, o le a whaifa asalanga, tala whea ngai, whiunga ma le tulafono, lea ua la fsala i eile whaamsinonga, ona ua soli le tulafono na whai e le pare bene. Ai wha malo sia lo lea, ele i tūtino lea. Ai na pauala nao le bea. E solo iai, le whenum iai o le lipine, ma le mautonu, i whai unga, e whai e le whaamsinonga, ai le maalie i ele pare bene. To e o e sila, o i e whauai le tulafono. Ina ia matuata mauai, le 5 fasi tangata o le tulafono, ma whaamsinonga, e a apa tuai ma toi whaatonu au tau, na e sasi le tau mele na whai e leo ato toa na tapena le tulafono. Mea ta ua le na. Na o wai lola ia lea, le toi a apa mai, o le 5 umi, the long arm of the law and the judiciary. E whaalave lave le tulafono na fausia ele palamene. Ma o i foi, au te iloa e maua ile nofo file mu o le atunu. Pe ato e o foi e toi teu teu. Le tulafono whainga palota ua matua tele le ngasu ma le ngau sa o lo iai. E whaafonga mai, ia maua i lau tō whaatō whaala inga. I le whaafonga mai, i nai motu ngā awha o lo avatu e tusa ma le malama fo i le tulafono. Toi tanga i matua silsile le whaavai i lona teu ina. Wa umi tele le whaas fulu 5 aso. E whai ei whiutanga inga ina ia maua ai se whai ngā malo. E lava le whai numbera e whatu lai mai ma whatau tōlo o leva no nofo tangata o le atunu. The 45 days as it states in the Constitution is too long to wait. That's almost 2 months, a month and a half, for the public and the people of Samoa to wait until a government is formed and being sworn in a ceremony. Tanga I masila foi, I le whaatulanga ina o aso, o le whaatino ina, o le mea o le pre-polling. Tanga I matua sila, I le mata upu, e tu ina tua I lesi fai pule. Lana whaasea e uinga I lesi fai pule, ma lona ngā waa e mawhai ai o na tamo e tau waa, o se sui tau waa, o le pānota I lea I tumalo, ma lea I tumalo. There's just too much wasted time. We are the only smallest nation in the world that has so much time in our pockets and in our hands to consume with nothing. Ei se mea ngā e maua mai ai. Tau whionga le pāramia. Tanga I matua silsile I fo iai. Awa o e fo I o lau whionga le minsta o leo. O le minsta fo I leo o lo o iai lalo o lona whaamalu. Le minsta o le matanga luenga. Ma le komisi o whainga palota. Tanga I fo I la ia lea matua sila. Se tu la fono teu whaatonu tonu ai. Le tu la fono au tu. O le mahea o se whainga palota. Ai toi o I le whaamsinonga. Nā le e whaatulanga ai. Ia petitions nei o whaamsinonga te tele sa whaia.
Ale la to yo e fai le mea. Dale umi o le atoso ai pe fitu pe valu pe fulu fia. Ia ta mai fai ngā pānota. O le toa mai maua o le teimina fai e le fai ngā pānota lau tele. All that wasted taxpayers' money and time, resources, it's consuming. People get tired. People get exhausted. And so does the finances of taxpayers wasted on this. E tau o le mea leu te whai atu nei. O le lewa na usu e le tele. O awala o lo whai ai. Pālota lea tunu uma lea tunu uma lea tunu. And these are the scenarios that I've come up with. It's about timing. It's about criteria, policies. Yeah. Se mai leo soi. Au tō sila nei iai. O le tali lela o vatua, le mea leo le kolosi o le foloa. Ma le anga i o whaipule e leisi tū awa o mea nai whai. O le whaalata. O le tau whaalata ina mai o le sui. Sei whaalava ai. Ia sui o le tū le nei ia lava le whainu mera ina ia whaatū ma whaavae ai. Ma le stala o le whainga malo lea. Nena whai nei a. E le ma whai ai o na toi kolosi le wholoa. O le whengasolo ai lea whaipule i le vālea. Tasi fo i le nā taimi mai mau. Au tō sila fo i ai. Ua whete e nai ai i le langona le whaipule ma sui o lona i tū malo na pālota. Ia te oe e te halu i le pālemene i lalo o le fua wa uma ona outou filifilia. Outou whaafonga i le mere. The uncertainty, not only the member of parliament that was elected into parliament, but also the needs of the people of the constituency. If it's sui ai langona o tangata, I lea taimi ma lea taimi, o le mea nā leo nau whai atu. Wa sau te tūto tasi. Nā le mea le whai ai lo se tū la whono ma se malienga le vāo le sui tūto tasi lea, nā i lo o le wha lea o ngā ina ato o le pālota nā luai nei. Ai to e o i o e momoli i lesi pati. Ona to e o fo i la ia le whai ngā pālota le titi. A le mea moni. A wa umana whai se malienga ina ia wha malia ina ai le tūla whono. E le to e whenga solo ai, ma wheta alolo ai, ma kolosi le wholoa i le vālea. Aia, tū mau le mea na e ai. Ai la lango lau palota i o ise mata upu mastula fono au tu o le apasia. E fe so soani ai lau palota le na ina ia wha atoa ai le lua vai tolu. O le whainu mera o lo mna o mia e le maa lo ua tu. Ina ia pasia ai se tu la fono au tu. So in other words, instead of wasting the whole effort and people's resources, the government's taxpayers' money, stay where you are. To satisfy the need and the supply and the demand, stay where you are. And make an agreement where you will render support by using your vote to pass a piece of legislation that the government of the day needed your vote for the 2/3 majority of the House. And ala ia. Tonu e fsoswani le nā motu ngā awha i lea mea. Ma le tātou whata. E uma le tausanga atoa. Talu ona uma se whainga pānota lautele.
O lea lava tātou te o le whaamsinonga. O pēr lava i le whaamsinonga. Ai whaatali pēr lava pēr. Lea tunu po a whea. E te tau ai ona whawhola atu anawa tau. Na o ai ma whaalawi loa i lea tunu. So what I'm saying here is giving some piece of advice to save time, save money, save resources, taxpayers' money, and to make it much more convenient for everyone. Wai le mwhai ana mi noi le malo se vangana o mo ane tamai meo whainga palo talait. Whatoa mawhai leo nā au mai, ma mautino ai olo iei se numero tele mawhai o nā. Whai ai, ma whatauto ai, se whainga malo e pei ona spela mai i lalo le whawai. Tele vaenga le whawai tau o le toia siasi ai. Awal vasili nā tule mai. Wa tele, lisi ngau sa. The criteria that needed to be satisfied to become a candidate. E o foi lisi mea ngā le ka mo iei. O le umi o tausanga te nofo ai i Samoa. Nei atunu. Le ini mea whapena. E le ingi mea pe ngisi ma a whenkusi whapena inge. You're a citizenship. O le ai a ta tau wha le ta ngata nuu le nā. Whela ila wani i e pui ale ai a ta tau o ta ngata. Le ale toa ngā i a ta tau lea tō whai e nei whai ele mea lea. The limitation of a citizen to stay put in the country for 3 years before you're eligible to become a candidate to contest the general election. Tātou tilo I mata upu nei. E whaafonga fo ia I le fionga le li palmia malana kapeneta. Min sta e tu sia le tu la fono, ma fau sia le tu la fono. Ave ese nā tolu tau sanga. Ioi, ta tala le avanoa. I tangata anu o Samoa. Wa malanga atu. Wa lava se tau sanga, wa lava matutoe le nā. E la tu e whailana tau tua I Samoa, ma I loa le lei. Lona nu uma meo lo tutupu, lona nu uma le tu malo. 1 year is enough. Good enough to know exactly what's happening in your village. Ia tātou wō fōi nei mea o monotanga. Mā o te lo fōi, tasi lea mata upu. Nā le vevesi ai. O le mea lawa lunga lo mafo fau. O le wha maoni o ta ngata lo whaia whai unga wha penei. Pule nu. O whea la whai ei la bia tolu, ta whai e fiu e su ele pule nu, e sa ini le pepa la sui tauwa. Wa a fia uma le porokiki, ma whainga o vaenga wha au whai. The general election in Samoa and the legislation of general elections and voting has all been politicized right along for so long. Wa o mi tele na whai nei mea. Ane fwoi le vaenga leo le Law Reform Society, or the Commission of the Law Reform. Wa whaafia na whai nei mea. Whaafia na teu nei mea. Tu la fono tu la fono te iala, tu la fono autu. The Law Reform, Commission of the Law Reform, amendments after amendments after amendments
Te unga, umatu lea, teu ane le mea, teu ane le mea, whaasao ane le mea. Ai a kiri pipi o ai ma mea. Tasi lea tu la fono, whawai, o le sa i linga o te tai o lea tunu, o whainga panota. Ina ia tau fia ima sefele, taimi sefele tupe. Awa o le umi lava o na whata milo nei mea. Ile le ai o se tu la fono e toi tanga ima silasila i ai ia le malo. O le umi fo ina nao na tau fia le tupe o leva na tau o le fafola atu. Ma whaasa fua loa i polo keti ma na vatau o leva na fola. Ele na o le malo la o lo o tu malo e a fia le melea. E a fia i fo ima sui fai pure umal palmeni. Tau tia. O maila tala doa. Se tala fia ba se tala whanga e tia aire ma faufang. Ono i tu malo uma e lima sifuru ma le tasi lea ua iei nei. Toi titi lava uma ona whaasafua i le tele o tupe e au fia ai. Le se lau lima sifuru ta la lea na avatu nei. One government grant. It's a one-off government grant. Back to school. Mai le ripoti a le matanga luenga o tina, mata mai tai whape fo i. Le lumana i manuia o a tina e. Ia maanga fisotai. Fatasi ai, ma le ripoti al poloketi, tasi le miliona tana. Wa o vatu le se lau ono sifuru wafe montupu. Ia tangata. Tulok. Ua maua le latu se lau lima sifuru tala. I le poloketi lea le mano. Ma ua whaalu ina i se tupe e lua sifuru ma le wha miliona. Ia whaftai le tua, whaftai le malo. Ia ma le wha moe o lo o wha wau pea lea vaenga. Ina ia mawhai o na whaasopoloa le whaasoa. Ale matanga luenga, maise le lato minsta. Moe wha uo, songa lufi. Whaftai. Maise fo i le pulasili. CEO, ACEO, ofisa uma o le matanga luenga. A tina mata mai tai male vaenga lo o whaululu i eile polo keti le nei mo le manuia lau tele o tātou tangata. Whaawau pea, toi titi lava uma, a lae whita isi a wali ia, nei tū lea lo anga nei le malo. Se asa e toi whalonga atu le epa malauri ina, matau le toa lulung tu le epa lango tu le epa lae whaafsanga i nei. Ma whea ngai ma mori anga e walu whaasanga i ate ia. Mele mele tau whaleanga male, tau whai male. Whai o whaamtalanga se. Ale mea moni. I le whai una o tau sila lava iai. I le whaateita inga sili ona tā ua. Wa mai moa, ma sila mio, Samoa atoa. Nanga o lea. It was played out live on national television and also social media. Ile musu o le whaipule o le tumalo ya vai lua centenary. Samau. Musu e o le tumalo e talanoa malauli, ma le kapeneta, ma le whainga malo, ma le minsta, ma le matanga luenga lova, aia le proketi, tasi le miliona. Musu. A musula, ala alo so tupe o Australia, so tupe nei New Zealand, whalonga tole nei New Zealand. Mai ua pe ala ala o telefoni, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Au te wala au lia, so se tasi.
Ia, mai le tua ngai, ia po ai lava. Le fia tala noa i le polkalame le nei ma nei ai, le whaasoa e whaafonga Samoa. Awa a fio mai. Talia ma le fia. Ma tali sa paia whaatua ele. Le fio mai o le whaipule po ai lava. Po papastui po lea. Pawala utala e whai atu le amatanga. Awe te atu matanga. Alo le li mai ta whaafsanga ai. Ma ta lau lua whasile whai. Se i fofola le leile ta whala ai whaafonga Samoa. Au tali atu. Au whasili atu. Tali wha le lei mai. Ai le fia talia la whasili. Le lei whaafetai. O le ato e wha upu le whasili. Masui le ala matangi e le mori atu ai le whasili. Rephrasing the question. But don't get mad and get angry. A wafoi. E te tau mawhairo. E mene i o ta longa whapurikiki a mese fo ilu ngā luenga whaasala lau malau tustara. E te tau mawhairo e pui lo tangata. In politics and journalism, once you try to defend yourself, you are always on the losing battle. People can see it far. E amataloa na e atu matangi masisi ilo leo. Iri kia ili atu sa vea. Masani. Masani e whawheto ai o tua inga tangata whapea. E te whaali iloa. Laulona ia lea. Ule eini pulu i laula au maros. Wa pepe uma. Ia onge o laula o lau aftusi. Au tau se sila lau toi fo ila ma tau pula na. Walanga o leo o maitala. Ma o tala wha mao ni o fo i tangata wha tutuina. E ia ila tau o wha tumtumunga le tu malo. Ili tō tele pena al tō tolu pe tō wha. Au nisi fo isa i tono le mau te whanuma le pāremene. La tau te tā mau. E le ise mea le a fio mai ei le whaipule. Ia vailua. Ma le tu malo. Wala vantanga ta sto tolu pe to fa. E o mai i e whaile la tau tala ma le pāremia. Nanga a whea le matou tala no angai na o walau lia matou tala tuana po i le a whio anga. Ma le mauta o le whionga le li pāremia. Mai le pāremia, sa wha no tele. Nanga e lofa tele le tu malo lea. E pei o na lofa isi tu malo o mai 5 Ai sea. O isa iai le toi ina matua lana tō wha le whionga le to o li nga to filau wa e lua eti alesana sa tui matangi olo o le pati wha upwhai i lona wha to a wha vai na mai. Na la lango uma i ai, le atunu u atua, e o fo i atea uma o umatua. Aia. Mana o e whaile loto le whaipule ma isi to laiti. Ai vali ano ai le mamalu o le itu malu. Nale mena whai. Ne ai masaisi o le tu malo. Ona nai tangata la itia na fia whalongo. Mau e lango le whaipule a laeta whao e su tupe o masawi nei. O wao le melena. Whapea le tu malo. O i talo whai. Ia i tātou. O tātou tāngo whilawa i tātou. A sai le mai ai o tātou. Lima ma tātou. Vai ma tāu fiofi ai i whamanuianga. Ai le loa le tāu fi me le whaipule. Awane i onis. Te i o fo i mai Australia. Mani usila i whatau ngā mātou tusu silulu. Aia, to toa le tu malo. Talo fai le ufionga le to toa li. Talo fai sa le valas. Sa mali e toa. Ese le taua. Le tu lai o le tu malo. Manga i loa.
Le a inga na iwa i a inga o le mali atua. Anae masasulu whaafitai le tō whaa tu mamau wānela. Iala nā o tu whātua na iau tu seleni. Toi whaminute tale I tu lai lima tātou woi le malolonga. Foi mai oka le tele o mata upu tā ua tātou te whasoa I ai le so. A wā lava lau mai mo, mai ma lau sila mai moa, mai tawhai fia I le larangi. I le Gagaifo Faiva. Malei a tau sa vea. I lunga ole si ufonga o Samoa, le radio Samoa I Aukilani I New Zealand. In this update, Christchurch mosque terrorist Brenton Tarrant's bid to appeal against his convictions for the March 2019 shootings have failed. He was jailed for life in 2020 after pleading guilty to 51 counts of murder, 40 of attempted murder and 1 of terrorism. Danica McLean has more. At a Court of Appeal hearing earlier this year, Tarrant argued poor mental health due to prison conditions led him to feel he had no choice but to plead guilty. The courts rejected his argument, highlighting inconsistencies in the gunman's evidence and ruling his proposed appeal is utterly devoid of merit. After the hearing, Tarrant applied to abandon both this appeal as well as one for his sentence. Nicola Willis has again lashed out at Winston Peters, accusing him of threatening the coalition agreement. Peters' office released emails to our newsroom showing Prime Minister Chris Luxon wanted the government to explicitly support US-Israeli action in Iran. The emails show Peters advised Luxon against it. Willis says the release of the emails was intentional and Peters is playing a political game. And he now seems very confused, very, very confused. One minute it was a mistake, next minute it wasn't a mistake. Now I understand it's a mistake again. And the problem with Winston Peters is you never know what you're going to get. Meanwhile, Labour MP Karen McAnulty says the Prime Minister has repeatedly blamed the war in Iran for pain we're feeling at the pump, when it turns out he supported it from the get-go. Christopher Luxon said that all actions were justified in the attacks on Iran. Then he had to walk that back. We assumed he walked that back because he misspoke. Turns out he said exactly what he thought. One person's been taken to hospital in a critical condition and another with moderate injuries following a violent incident in the Hastings suburb of Camberley. Armed police have cordoned off a block of shops on Kiwi Street. Police say a person's been taken into custody. That's news. In sport, Warriors coach Andrew Webster's keen for Chanel Harris-Tavita to stay with the NRL club beyond this year. Off contract next year, the informed 5'8" is reportedly being chased by the Cowboys for next season. Supposedly that is, sitting down with North Queensland and former Warriors coach Todd Payton recently. Webster says the Warriors love Harris-Tavita and don't want him to leave. Chanel and I are in dialogue around it, so communication's been good. Live Golf's future could finally come to a head overnight. The Wall Street Journal reporting Live will tell players in the coming hours Saudi Arabia's public investment fund will stop backing the circuit after this season. That is sport. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa. Soyana fo ile wosi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasuile au ngai au mai le masala. Mole fa chali mai e po a e na te unga Faiva avale so ona vali lava mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se lava o e oti se le na o le sa sui le au mai le masala so ya no foi le wosi se lava o e oti se le na o le sa sui le au mai le masala.
tusi e vala auina. Ua tumolo atoi ni mosiva rock and roll. Ai wangalo ya oe o le papio. Samoa e o moni o siva o le malama lama. So oi nu ui tua maala fanga. Awo mai loi tua se I fai so wha matalanga pea. Wai fia si fo I lava oe le cha-cha. Toi lava fo I le osi. Se lava ua e o ti. Se le nao li sa pasui le au mai le ngasala. Toi lava fo I le osi. Se lava ua e o ti. Se le nao li sa pasui le au mai le ngasala. Na 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 na. So say tafa so ina. O si o nei tu si e vala auina. Ua tumolo atoi ni mosiva rock and roll. Ai wangalo ya oe o le papio. Samoa e ua moni o siva o le malama lama. O solo inu ui tua malala fanga. Awa mai loi tua se fai so wha matalanga pea. Wai fia siva foi lava oe le cha-cha. Foi le osi, se lava ua e o ti. Se le mna o li sa pasui le au mai le ngasala. Toi foi le osi, se lava ua e o ti. Se le mna o li sa pasui le au mai le ngasala. toi whatalofa ia te oe. Ia malanga ngā whanau, ia mwhawhiloa ia tufo I nisi whatoa. Anga I mai lunga o le tātou pora kalampe. Ina ia tā ua lau sila fia. O mea o lo tutupu le tātou tunu. Ai me se fo I le nei tunu. O New Zealand mo tātou au mauai. Ia maa vea fo I mo tātou aingalo na lua.
O le ono i tātou o lo alalama papa au i New Zealand nei. E le lau whanua o Aotearoa. E tala whea ngai ai le tātou tala noa. I le mata upu lava lea. O whai ngā pālota lau tele rea tunu. O le aso fitu o le masino November. O le tausanga le dei lua afe lua sifurma le ono. O le pālota lau tele a le atunu unei. Ia peo nou tausi le fia. Ia pāti nei o lo o iai tonu. O le pāle mene o New Zealand. E pei o na iai le National. Leo lo o teita ia Chris Hipkins. Ia po le fionga fo ia tui sa valalo ulumato o tua. Chris Hipkins. Le ai National Coalition o le sunga ia Christopher Luxon. Kau ngalo ko fo i tui sa valalo o masangi i le kau o tui sa valalo. Ia, whapea fo i le New Zealand First. O lo te tai mai le matai Samoa, le toia ina, e ngā pai toia ina. Wao wasa manaia Sir Winston Peters. Ma le New Zealand First. Ia, ma le pati lona tolu. Lea o lo iai ia le sunga ia David Seymour o le ACT Party. O le tawhatolu lana o le malo so fatasi leo lo iai le temile nei. A national-led coalition government that is leading New Zealand in the political spectrum. I le temile nei. O le fesili le tulai mai nei. Ia, pe launa iai fo la mai tu o lo angai le malo. Lo iai ia Chris Hipkins o Labour. Te Māori Party. Ia whapena fo i le Green Party. Ia maisi fo i sui tutu teito tasi. Alfasilia tule mai. How did the government, the coalition government, performed in the last 3.5 years? Mana tu o le system o lo whaunga le te mile nei. E ta o le MMP, o le MMP la, e lua ia ua fo i e kisi e whai, e lua u palota e whai, e te palota i le sui tau vāo lou i tū malo. Ia ma e palota loa pe ave lau lalango. I seisi pati, e ala na mafua le mele na. E te mana o e palota molo sui o le i tū malo le te nofuai. Ai, o policies ma navatau o le isi pati, e te fia ia, le tōtolu lana, le Three Musketeers alai, o mai ilo. O nālai le utele lopo o whaise matai Samoa o Chris Hipkins. Ia o tui sa valalo le nā, o yo, ia, o wawasa māneia. Lea o tui leo tafu, o le to ina le nā. O se whateita inga le leia le nā, mō tangata umai fio nei meo, o whainga pānota wā, au te taua ala te malo nei le fo e wha leo la vai. E le tele o lau whasa lau ma lau whai porokiki i nei. Ma wasa ma neia, Sir Winston Peters is the king maker. A whaia ina nele toi ina le pe maloro i whainga pālota wa fia whainga pālota. A whaia ina. E te leto e whalongo ia wawasa mana ia Sir Winston Peters o toe sau i lunga pe toe wa aia fo i lona tino lunga le televise pe whalongo ina fo i ni whaatala noanga i le tio po on tustusinga fo i newspaper. Nana whaia ina alu sa o alta maloa alu lana whaatoanga matua malo lo le leiai. Nioi. Lua vai aso o momoe mafusi malona to lua tu lou whafonga le tunu. Spending time with his family, his wife, his children, his grandchildren, great-grandchildren, his farm. E te leto i whalongo iai. O na alua leo le tolu ma le awha tausanga. Ia po le tolu fo i tausanga.
o la lava ua fai le malo latou ua tū le malo fou po le Labour po le National tu tiai uma le ta malo na mea o pu fai o malo e lom tua malo lo le e va vai le to e tolu le fa masina o lo i le si whainga palo tapo le ono masina for the last 6 months before any general election, then you will hear. Yo e pewa e whalongo lupa o mai pe ungi vaungi o le solfongo fo le o ka mo e mai ma kepu mai fo le utua. There goes the horse ridden by none other then Vavasa mana ia Sir Winston Peters saulo mo kamalo kiki e mo solfongo pa o mai vole a matalo ina mal campaign le fainga lava le nao le whaalawi loa Winston Peters fili tanganga mai malana au malana vaenga a fainga lana te malo e le filia a toa fo i lea se vaenga e a toa i se fa se fulu po 5 se fulu o ni sui o lana pati, e oto mai ele te maloa, ia ni sui se to se fulu 5 se fulu ono, pe 2 se fulu foi. A wae sao lo lana vaenga, ile se fulu male lua. Nai lo lola ilea, wo ia ile pao ya Winston Peters, e wha vae ma wha tuwai, se ma lo so wha tasi, ma se isi vaenga wha ufai e siri atu ni ana sui fai pule. Fatoa e toi la ngona lava le nā o le leo Winston Peters. And how many years that this veteran, champion, kingmaker, politician has done this over and over again. Whapea te itai o mātutua polokiki a Samoa, mara uri mātua lele, pe o tu le epa. E le hawa o ina mai o lato mawhau whau, i tū mahanga lea fo i siampini. O upu whai o malo. Ma o le toia ina o toia ina. O le toi ulu teia o upu whai o le malo o le nei o New Zealand. Ai siri o na wawala lata ma Samoa. Ma upu whai fo i o le malo o Samoa. E tele isi parangi. Ma teitai o isi atunu o isi malo. O te whai tau so o lava i lato articles ma lato tu singa. Ma lato au mai ai lava le to ina le nei. O vavasa Sir Winston Peters e whai ma whaata i ta inga le lei. O le meo le tangata ma le te tai. Na te tuu awa noa i isi pati whau whai wa tū lai wa tele le lato whai numera e whātū se whai ngā malo fau. He shuts up and he walks out of Parliament and he goes to his farm. He goes to visit his ainga and his whanau, his family. Tana whātoanga. E aru e velo na to lua e whātawhau. E avela na whanau e o e whango ngota ma tongi le ofe. Na pau ala taimi e te iloa atu e Winston Peters. O le ofu o lau tustana ma lau whasa lau ma lau poeta. Po e mai. Alai au se meo. O up north, po la lo, po kaitaia, po where mea, na e ta whao ili tō ina. Ai te le to e whalongo, o to e sau ilunga e whaleanga sistangata. Pe sau fo i e whaasea i se policy po se tūla whono ale malo ua tū le nā taipi. Never. I've followed this champion's career for a long time. Na o la mo le taimi. Na tapa mai Winston Peters o au nei o le tō whai a leo muenga tele ai Edwin Puni. O le tō whai a tui langi Saipele e Sarah. Le tō whai a Matamua le atio Lapa. Le tō whai a Awelua New Zealand Opa. Mana isi Olo Puni. Ma le tō tele. O le ale whanonga o le toina. O mai
fesoso ni mai o loo iai, le tau pou Samoa, e manao e tamo e le New Zealand First malona whaamaru. A Senati Lole Taylor. Mātou nina whai al campaign. Na matua i whātua tua ina e wawasa manaia. E mawhai o na mātou fisosa ni atu i le whaalawi loa. Matu lei lea tina o Samoa, lea tua whawhine o Samoa. O le teine whaleata, o le ngafa o atoe. Ia, le mele nana tupu. Na mātou wō mi milo mai la ngona maloto o tangata. Na au mai ei ma le whātua tuanga o tangata. Na manu malo o le palota. Ia Senati Lole Taylor. Au whawhonga mai fo ila ia le tua fine e vātua na taulangi mauna mamanu. E po fele tafo le langi. Alo whaalongo mai ai. Ia, whata alo whātu le ia tau sa vea ia te oe. Mai mana tua ai fo nei teibi sa tātou ngāri lue whatasi ai ma le to ina. Wātu mamalu o le wawasa mana ia. Ia ma le pāti whai o le whamua mua. Ia New Zealand. Me maupena whai ngua whapena ia le tātou o sisi whai. Sisi pāti whai. I Samoa. Ave le whamua mua ia Samoa. Ale na foi family first. Ave le whamua mua I a inga o le atunu. Ale pāti le al tuina. New Zealand first. Prioritize everything for New Zealand population and public and people first. Yalena. Le ala le nao le leite le fo le mapangi. Wa fia tau sanga o fatal do fo na e moli maule tunu. Isi fo te mi lunga. O le tato por kala me le ngai fo Faiva le radio Samoa. Ma le tano ava le tele o tau sanga. O le toi ina mali e ata mai. O se lo ia sinia. O se toi ina e matua lo lotolo lana to fa. I tu manga I whanua. Tangata whenua. Mamana whanua. Le langatida. Le tō whā malinga ngana. A tangata whenua. Ia o mai la le tebili nei. Le whai la o te whai atua. Ana iei fo I la seisi sui o Samoa po le Pasifika. E mo e le New Zealand First. Ilesi. Ono masina lea au le yo o le whainga palota lea. O le lua afe lus fulma le ono ia November. Tali tonu mai o. E le mwhaiana le toi fo I mai fo I ni. Ia wawasa mana ia mwhapea mai. Tele ai ma sa vea mauto umana. Ia. O le ngā ruenga sa auto whaia mua mua. Ma whai fo I o na auto toi whaia. I seisi sui o le Pasifika ma Samoa. O le ai no fo pea ma whaalongo mai. Watch this space. Ia. Te ia. Ua iai se sui. Ia na whatu le Samoa tātou le na. Ua lewa fo I o na tātou le lango. I le pāti o le leipa. Ai tele mea. E le o le lei o na whaatino e le leipa. A se sila la I le vesili na. How did the coalition government perform in its last 3 years of their tenure? For sure. O le palemia le iai nei o I fo I o Luxon, Christopher Luxon. Na leo te fieta ualo nga sinavema. Tu sinavema ulu matotua. Lona swafa na whai le tātou palemia. E leo wha Peritania, whale matua I unpopular lava. Nā le winga lupulu nā. E le o fia I ai I le atunu. So,
with Christopher Luxon, the Prime Minister at the moment, that is so unpopular to the New Zealand public, the economy is in recession. High inflation and the cost of living. Mawalunga le sitanga. O le soifuanga ma le tau o le soifuanga mo iai le taimile nei. High cost of housing and less housing being built within the last 6 years. Yeah, well, me umana e real research mal analysis. Fai tio ngā tangata i le lava o fale ai ua matuata unga tau fale fai o fale tūma oti fa tau e tangata a o fale fo i o le Housing Corporation in New Zealand. Too many policies. Tele tu la fono ua fau sia ma fa tu la i mai ai le ma fai o na fa matala ina a toa nei policies ma nei tu la fono ma fa tau nu e atangi ai se manuia o tangata lau tele o le atunu. Too many policies. The Immigration Act needed to revisit and review. Lasi lea matanga luenga, e te tau ona toi hasia, na le whaia le teimi o Helen Clark, na o le o whato ese i a Samoa. I rato o mea valea na whai i le atunu. Ia whapena fōi i le mele o le Dawn Raid. Ia ma le tipoti ina o tātou tangata maawe ese mai, ia lo tātou sitseni le telo tau sanga o mawai. Immigration policies and the Immigration Act needed to be revisited and be reviewed all again. Matua i au talu ulunga. Ia le tele o tula fono o le ofiso fe malanga inga. And then the war in Iran between Israel and the United States does not help. Toi tula i mei maletaua lea. Ele vau Amerika ma Isala elu ma Iran. Ua matua pangatia i lava. Ai, lara tātou mea o le a whaia. Ele i whaia e tātou. Na whaia e lau wadi i lai o. Le si mata upu tā ua tele le mea lea. Ele performance la lea a le National-Led Government Coalition. Tulafono la stasio tulafono. The cutting of beneficiaries' benefits. Kua kipilua e la wali ia. Ia le tūlanga o tupe maua a tangata. E maua, sāta tau na maua la tō benefits. Unemployment. Sickness benefit. Emergency benefit. Seisi sila iai. O mea la na. Lea ua mai tauina e le tō tele o tangata i le teipi lea o le whainga malo tā whatolu so o whatasi lea le National New Zealand First te whapena fo i ma le Act e le o manuia. Tātou se e mai le leipa. Nāle mea lo iai. Chris Hipkins has drawn on the campaign manifest, and we don't want the coalition. Get rid of them. Leo fa mai Chris Hipkins. Tusa leana lo na mafau mo lo mafau. Wa tau na fatea ese le malo leo lo tula I mil taimi le nei. Let's get rid of them. Their performance is unacceptable. Tātou se e mai ile teita inga fo I ale to ina matua ia. Ia wawasa manaya Sir Winston Peters for New Zealand First. The kingmaker and champion veteran politician says he will not work with Labour. But let's see. Let's wait and see. E o tau sao mai lava e wawasa manaya. A whai ai te ua manu malo mai ia le leipa. Ai mana o mia sesi pati
e whai ai se malo so fatasi, nā te le lango ina. Ora no winga la. Na pauala pāti e ruolo tutoi nei. E mawhai o na lango e whai ai se malo so fatasi i le tāwhatolu Labour, Green and Te Māori Party. Ia e tau silsila foi la i me kokia leo wa whai ne Sir Winston Peters mo mua e whai mai. Mātou te le fia ngā lue whatasi ma Chris Hipkins malana vaenga whai o le Labour. Ia mantua lalo te mahloea ta mai tele i le whaingo le mele le whai mai Donald Trump o ia o le siampini o le mele na The Art of a Deal. A lewe mai ia wawasa mana ia. I'm the champion. Ia, e lei loe Donald Trump whai le mele na e tau o le whiutanga inga. Nā mana o Donald Trump e whao ngā a upenga le taua. Ai le mawhai o na tala noa, mata i le mata. Whao ngā ina o to mai e whiuta ngai ai i le file mū. Negotiating in peace and harmony without the weapons of war. Lea na matua ia oa o le lei ai e le King Charles III of Great Britain le fale pae Washington i le aso na nafi. Le maota o senate ma le konkalesi. To e tau tua i e King Charles. O loo whātua tua i le kerisiano. Ia keriso matali tenunga wha kerisiano. O i o loo mawai lo na malo si anga e a vea mata iala. E vai e mkwale fia pula i e ma fia whalongo yo. E tau atu e King Charles ya Donald Trump ana e pungi whapingi mako Donald Trump pungi mongkaringa. He does not want to hear that because Donald Trump himself wants to be a king like King Charles III of Great Britain. Aare fia kupu voi lau si ko ingari. Atatali e fo e bali. Le lau fo atu nei. O le whainga o lau palota. E pule lava o e lau palota. Ai, o lea lea amata o na wha matongi atu lea vai aso ma lea vai aso. Anava tau a i la tau nei o pāti wha whai. Ioe. Se i tātou break. Ma tātou o ese mai ai i porokiki e Samoa. E whai lava i aso uma ma lote i aso uma ma aso uma. Ai tātou te leo nofo i Samoa. Ai tātou te marama lama i le mea lai tupu i Samoa. Leanga o i tātou isi tangata. E te le sao lo tanga au ma i Samoa ma tātou walo lofa atu i Samoa. O whewa i ei ta vale mata ngō fie. Wana nofo ai i fale le lei. Wana lotu ai i fale sā ana ngata. Ua whaatau ai tau mafa le lei. Ua wha o onga ai ta maiti ma whanau o le ainga ma le nuu ma le kalesia ma le itu malo. Ala alta la tu le pa masani na whai mai a tātou ian no whai whafu. The diaspora of Samoa, internationally and overseas. Ame o tangata ta whau vale. Leini lumana. Wane, lele o ange uma i tangata ka whau e mai e meo kusi lu e whakau i kanka ka whau, kanka ka. Le mea lai mali ai. Whai mai e ave tupe, e to tongi ai lo ia, e ane fina wina le mata upu, ale i tu malo whaasale anga numera lua. Ele e tatau o na tufa le tupe. Mo le i tu malo, a o la fo i o toi fina wina. E tatau o na avea o ia mataitei fono, ai le o mangele se kati. A le ala tau tinonga whaasale anga lona lua. Lau fionga le li pare mia malama malo o lau kapeneta ma le whainga malo. Wa au tasi fina ngalo le tu malo whaasale anga. Numera lua. Whatu mawina le tofinga ale malo. Tasi le me ta ua o te mana o te malama lama le le iai.
Wa uma le unga le whaamsinonga. E le soli tu la fono mga oi e se kati. Watu taulangi o le sa avea ma whaipule ma tofi o le tumalo. O le se o le taimi na whao ngā ai le tupe lea. Ai le whao ngā na foi i seisi me i tu atu o le proketi ma whafo atu o le tumalo. Nā tonu I. But the timing was not right. It was during the time of the election. Nei la se me o soli. Nā ua umo na whaamalia ina ma whaili. Le whai unga. Ale tū la fono. Wale pale mai I le tofi. Whaipule o le tu malo. Whailo ma le tofinga ale malo. Ia nau umana whaatea mai ele. Ele whaamsinonga. Wale toi au le pule o le tofi o le whaipule. But this time, o le whainga whaavai lea ale malo ua tū malo. The convention and also their policy now, their appointment has to be respected. The courts have already ruled on that. Now the government's appointment is what they need to listen to. Yanena, me tā uole nā mo le whaafonga mai, whaamaninoai. Lea la ua umana whaalelei le vā, o le fionga le li palemia ma le kāpeneta ma le minstaio na ia le poloketi. Ua tū lai whasale anga lua o mai, ma opo I le lofa, ma fofutai I le awa whata. Ma auli ai le tele o whale tonu na tūlei mai. Le vā, le lei le nā ua mai ona tausi. Saini whaari ali I luma, o le lalo langi ma Samoa. Alai mata mai, tā whao ngā wae lua I Australia, le foi mata mai le table nei la polkalanga. Yoi. Umala saini luma. Le minstao tupe ma le minstao le poloketi, tei fono, ma le komiti whaafoe. Release atu le tupe. Awa o le melna e leinu su e tupe la wali ia. Whamai tutongi ai le lo ia o le awhina wina. O le ao mai le tumalo. E mori tū ma mori tai. Le malo Samoa I le whaamsinonga. Ina ia awa nei ta ape I tua le tupe. Aya. It's useless. It's a waste of time now. Le ua uma na whaia le whaale lenga. Lulu lima. Opo mafusi makisi atu le tumalo. Whapena fo I le tumalo. I le fionga le paramia maana minsta ma le hainga kapeneta. Ai maise le minsta e ona ia le poloketi le nei. Ma ona ia le tulafono. Awala nei whaseina o tou le chapipi ma tangata langolango. Wala isi tupe ia la ave tonge le wale isi whamsinonga. Le isi whamsinonga le idi lo ia toi mana o mia tutongi ei mea. I tupe ia o tune. Ar whala vina ve foila. Se auto mata nei le ofa sau ai o le media outlets ia le tau a mō ma le tau a na wina. Wa matua wha maa o lalo ma wha mole I le atunu o ma le au ta wha vale ma le au ta wha mole wha tau sau pepa lulu. Mumusu le atunu. Ai mumusu oi. O tangata na lango I le hero pipi. O le ala le na. They are struggling now to sell those raffle tickets. Because why? A tremendous amount of supporters of HRPP before have now suddenly realized, no, this is not right. Let's move on. Let's move away from them. Let's give the government of the day the benefit of the doubt so that they can share the wealth and the economy of Samoa. Ina ia tufa, ma whasafua le tamau a inga o le tunu.
Tātou savali e se mela, tātou ola lango ala whawhewhera kako se lauri mas fuka la sori. Mea matau tia le nā. Leo o wha maramla matu Samoa. E le mea la wo ona iai. Uma mai Australia o le fifa whakaukusi le me tō tele. Leo o mai inei. Whatau I lunga o le social media. O I lunga la tau media outlets. Propaganda ma o tau mawhanga. Ale pase se le mea whame tongi e lo ia. E o Yesu le malo. La auri ma le minstao. O tupe ma le minstao. O le proketi. Asa leanga. Lua. Ia tū le leise tō tō. O le I tū malo. E wha matala I le whaipule. Wha matala le lei le whaipule. Ono sa ia. Ioi. Fo I mai I whanua. E wha lau le lei le wā o le I tū malo. Matangato o le I tū malo. Tōt so sola tōt so tupe. E Australia ma New Zealand nei, au I laulu le tu malo tu laulu whafonga mai. Mai atu, le sui asu, le maupu, lenga maswafo, ma le malu ia I la toi tausia. Le mauta I malai loa ma malai tele, se ia pa ia, a veama. Ia e mitse fo I le toi tau whanua, ale mali e toa wale te vanga. Tō filau, le na iwa iai a inga, o le mali e toa, ai a le tapo inga sa le valas. Sa suru ma le awa nai, ma le mamalu le nofo I tu a inga. Sa ua le nao le mea. Na o ati a I le tu malo, wa laki le iai o tamali I e fai le latu tō wha, iai ma le toa o le tu malo, le te fono, malana komiti whafoe, o le fono whawai. Al mele no aine o, ai tiai. Tiai ma le manatu, e le whaia iai se whautautanga ma se whaato whala inga le tu malo. O i oe ka whau e kia I le kumalo whapeo. Awoi, talo whai. Le keisa leo le tangata leo po kati o te matua I o uofo ai tele. Sa utala noa atu mai. Ina I taimi ai olo ufa ali I mo lo u ino I le awala. Na maliu ai ne fionga le swafa. Ia le mamea po le mamea peni a mina perive. Talo file swafa. Inspector. Le mamea. Peni a mina perive. Mena u te ufoi. O le po ana. Na wha umai e le tangata leo po kati. Le tama ingoia la faele. Ua no nofo nei ma le fafine. O le to lua mua le nao po kati. E whanga I tutono le tainamu. Ai to e sau ma le sapelu tu lau whafonga le atunu. Tau tia le to inga me whapea. Ora no wingo I la tu umo te tai leo sa iai le nawai tau. You already know. And you knew it so well. You know. O le avatu le tu o lalo ma le fautuanga po lalmena le whai aise me le nā taimi. Whai ni vest. Bulletproof vest. Arm them. Ia mo I lau te whaalongono ma whana. Se e vai o pūlou. Ioe. O meo ofu pupuni e tari ai le malosi o le pulwhana. Po le maai fo I o se anga ese. Ase I o tau sila I. How did this happen? Leo tau sila fia mai loa le matanga le bengo leo. Na oti ele tanga te le po. Umana pa ele whanga I kongo le kai ngamu. Ai koe waku ma le sapet. Whao o ai isi manua.
Whawhewhea o na o na o na I leo se totolu. Nā mea peni a mina pe rive ma le to'olua. O isi leo. Lea le mea na le matua whaia wha le le iai. Ia se fuafuanga ina ia to o tele leo. Ina ia o se whai mai o. I leisi tu, ma leisi tu. Ina ia leo ai le tangata le nei. Ave ese ai lana focus ma lona ma fau e tasia le tu lea ngai mai ai le to tolu o leo nei. Where was the planning for the safety of these 3 officers ended up with one being murdered and shot down with a gun? No vinga no o mai malasapel. Ta fe se me o ye nisi manuanga. Ia o lalbe wotil tangata. Wa maliu neli inspector. A double homicide. Ai o leisi mea laiona. Ona masalomia le mea leo o tupu. If you want to connect the dots of all these legal bending cases in court, they are all connected. They are all interrelated. E iai so tanga, o le mea lea na tupu malesi mea lea na tupu malesi mea lea malesi mea, o lava. Ina mata upu o lise ma le fionga le sawhapito ma le la ua fōi suenga ma le la case leo o loo fau mai. Awa leo ua mauti no neia. O le fionga le suafo ia le mamea peni a mina pe rive. O ia lea o loo iei whaila. Ma o ia fōi lea na tau la mua le sa ilinga ma le suenga o le maliu fasia ma le fasi o tia tangata valeina. O le fionga le tamaitai Professor Tustala Formai, Professor Dr. Caroline Gabbard, Sina Vaiano. Doesn't that ring a bell? Yeah, ele ta tangi se longo I lo mafau mo talinga ma e whapeai. O lo o iai le matenga I. O lo iai nisi, a conspiracy theory to end this inspector's life because he has the files relating to the case of Lise Marie Schmidt and the former Lady Prime Minister. Le Saufapito. Yamata afa Naomi. Does that make sense to you? To me, ya te aulawaya. Olo iai le masal salonga. E nao na wha leo atu whapena o se langona e winga I cases umani. E iai o lato sotanga pa e tango nei ko neti uma baenga ese. Aina ua mai lo la le mata upu o lise. Whai mai olo ia te ia isi physical evidence o mea na whatonu watu le fionga le Saufapito e alu I tuai au mai. Se e ane I leisi tu ua maua e leo le sa mala male naifi olo o masalomia na whaonga ina e whaatino aini manuanga ma whao oile oti ia Caroline. Oti atu peni a mina. A e ta lepe e tangata. Le potu sa tuu aile sa mala male neifilea. Physical evidence being removed and stolen from where they were kept. A o whea la. Whea yeini cameras mani meoni. CTV footage e ta taua iuna ta oto ma iai ole ofisa o leo le mea lea.
o le headquarters o leo mea ia, e ta tau o na iai umani camera se ola, luas full fai tu la, fitu aso le vai aso, tolu se lau ono su lima aso le tausanga. Every time. And those footage will help when they are extracted from those CCTV videos. Ora whanga o leo inei. Se camera uma mea. O le hallway e o ai tonu le. O le whare ese la camera uma fo ile nā mea. O lau sa vali mai luma. Ai mese o le no whanga e tausi. Ma tuu mai. Ia mea nei e wha maoni ai le teimi o le sua ino se mata upu o ngā i le wha masinonga. Ua umai le olo se tangata. E matautia lang. Tātou nofo matalia pēr. Ia le nā case. A double homicide. Ia rau whalongo tunei o te e eile li io. O pokati. I mōri anga leo ia o tu ina tunei. E ele company lele o te whaalongolongo atu i Samoa, ma whaitau atu fo i ai. E tu sai, ma ripoti ele Radio Samoa, ma le sui ele Radio Samoa, ia pia le fionga le alori, almane mana, au te ngā vai tu manu vau, tipi au te ngā vai. Whai mai. Te lo. Company ua whaingo ina o le BG Wealth. Wa mai la le lapta inga a le whale tupe tu tono le Central Bank of Samoa. E whape ai. O le company le nei matangata whainga halwenga leo le o whaia le latou. Ngā i o inga. O le whaalawi loa. Whape ai. O lo whaia ni a wala whaasoli tu la whano. It is illegal and it is a scam. And there's a warning for the public of Samoa. Su elei their company. Ai la tu te le tu ina tu ni tu pe fa whainga wengai. Look. Tawalunga atu ia le tātou whamoe. Ia male nganga i fo Faiva i le nei fo i aso tofi o le whatawhiti. Momori atua i le whamalo i le tātou sponsor nganga i fo Faiva. Le Pacific Specialist Healthcare o whale mai i whapitoa nā e lua i Sydney. I Fiti. E iai tonu o suva whapea fo i Nandi. After atu le pulenga, Parvish Kumar. Le fionga ia atoa, mafua i polu tai a kui. Ia, whapea fo i Christine, luai pou o malo finau. Ia, male tō tele. O teitei fono, ia whapea fo i whatonu siri o nei whale mai. Mō le tonga fiting o le ngase o le fatu, ia ma ngase o le kanesa. Mai au na sa ni ai le whengainga, a le company le nei, fo mai nei, ma whale mai nei lua. Le Pacific Specialist Healthcare i fiti, mai le tau ave mamao tātou mai, i le atunuu o Intia. Ala tātou, whamanatu i le atunuu le tūlanga tā ua, o le tātou talo mai Samoa. Talo mai Samoa, whatalo whatu i lau fionga salama tua, kome, Robbie Lawano. Aftai mo le whautanga. Ma le fisosoni atu fo'i i le tātou malo, ta wala tu le parimia. Whapea fo'i le company ia ma le whalapa putonga le SROS, o le vaenga lo whai aisu, suenga whasai en tisi, ia e fisosoni ai i le sa ilia o tong fitinga, ia, ele ngata i vaila au, ia e whapena fo i le ola le leio mea tuto,
Ia mātina e o le atunu, ia whapea fōi mana matanga luenga le MAF, po le Ministry of Agriculture and Fishery, ato anga mawhainga Faiva. Aso tōna ia sau nei, ia, o le aso mua le nā, o le la tātou se e ia i le whainga pālokta, fōrea la e pā le whainga pālokta. Pe uma o le sao le nā, o le aso mua le aso tōna ia. O i o tae au le aso mua, winga lau tae au le whainga pālokta. Vai maunga tolu, ia le nā e le tue tau whai atu i atu tau. Nā wau tau si la fia le lei, ia le tātou whai pule, le tau no, iai au le o masal salo, o sa o lava iai, whai le palota. Palota, o le sui le nā, o le whātua i le tua Samoa ua tasi. Tai o le iseu, mai la fio anga o mangiangi, mo le tu malo, vai maunga tolu, ia le iseu, ia ai masu, ta fili pepe. La toe avatua i sesi, whaamamna manga, ila sua te au, ma le whaamalo si au, tātou nuu, ma le tātou a inga, ai mai se lava i tonu. A wā, a tanga ma sa tanga, ma le tui o a tanga, salatia ma lau lua moana whanatau, ma malu i le usoli i maalo le mali o toa. Ia, ma malu fo i le nai tu vai. Ia, a wā fuata ma tui sa mau, ma le whale vai maunga. A inga e tolu ma le nofo atula i le whale vai maunga. O e wa ai le tātou sui le nā. Ia, ma mau ni palota. E manu malo mai e le tātou sui le nā. Ua le mafufufu i nisi tanga tasia, o e sei o la tai au na o whamtalatu, o la e leo le mea i. Ai, o le tātou talo, o le talo Samoa. E le se talo whaporikiki. E le lanu moana le talo e pei o le HRPP, e le mu le talo pei o le mu o ofufu o le fast. Ia pei lanu mea mata foi. E pei o le vaenga le supo. A tasi o le mea langa o si vanga o le koe isi la ko vaenga whai o na ua tuto o tasi umale to tolu na iai. Ia, vai. E anti ia fia me. E cousin ma le fionga ia fale o ma vaenga. Ai brother ma le fionga ia whamuina le atinu weina so ialo whang. So tanga whale tino tangata o a inga. So iwi so toto so a anu. Ia. Ai, o la utala le, o le talo le wa mai nei, e le SROS, le MAF ma le fionga le li pārmia. Leo ua trial ai nei, ma ua i loa atu nei. It does work. E ma whai ona talo le atu nuu, mo mai le atu nuu. E tongi le maa velo le aso. E le wha apolo kikia le talo a Samoa. Tali tu lai valu i le tai au le astona i asau nei. Vai, vavi mai, deu amakango mai i a business ma company. E o mai e la o tulu talo ele o mai la ave pepa e lua pe tolu pe fa pe lima. O le tanga talo ato e te ilua te tolu le ta si i a company. A o le nganga ato i a tofu le ainga ma pepa talo. O le fa o tulu lata i le tato aso tina Mother's Day. I le isi si e ngā ia se mea i se alisa. Ia po le seisi lava po le se valawa le. O le kalo le matai ai le nao le atunu. Tele size tu o le hara. Fa vai fo ima fa lalo e mana mia le afio mai o lau maa le nā malo sao le nā i matau ua tongi mo tātou whaifato anga mai Samoa sau sao lava mai le atunu i lima o isi tama whanau le atunu le fionga e salama tua ia malo nei tangata se vatu le numera a le fionga e salama tua ina ia whaingo fiai ona nga I fo le tatu tunu e vala au I fo ai ma fai ai sau oka a le yo o I le astonai tu si fo ma le numera le o le tuatus o le tuatusi lima sful ma le tolu Tidal Road I mangele
Le wala na le te lo tu e te anga I malai o mga whanga convention center. Ya o le si o I tu tauanga vale. Ya o lo e vai le sign te le lava. Te le lava. O lo iai. Samoan taro. E afelo iai toto. Ya. Ya, ma fape na fo I o na whatau lau talo. Na e alu le special I le teimile nei. Lua pe patalo mo le fast food tala. Wala au I fo le fionga e sala. Matua, o lua, o I watasi, ono tolu lima lua. O lua, o I watasi, ono tolu lima lua. Polo wala mai fo ale atou sa vea mo sau oka. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Le ato e wha alawi lua fo I le aso tai au. Mai le valu, I le aso tonai, e se ia pa ia le tu la, e lima I le fiafi. Whaftai tele sa mo I lau whafonga, au te talo ina ia, ulu mo tā whalau mano whale ia sa tu ia maa nei ma tā upu tā ua tātou te whasoa iai. Ina ia whaingofio na malmalama. Ma whaia fo I whai unga le lei ma whai unga talawhengai. Mo oe lava ia malou a hinga. Tu whale tātou por kalame, whaftai talenga se manu, whaftai le tautua I le atunu. Whamangalo fo I se leo leo una nei, tātou whailoa I le tāwalunga o ngā Gagaifo Faiva I le aso a tai nao. Ia manuia tele le atunu. Soifua ma ia manuia. O mana o mie o e pose I se lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni